Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πασόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Πανακράτους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού Cu harul lui Dumnezeu θα πούμε λίγα λόγια για την νοερά προσευχή. vom spune câteva cuvinte despre rugăciunea minții, rugăciunea noetică. Με βάση τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Având la bază cele spuse de Sfântul Efrem Catunachiotul, ο οποίος ήταν διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, care a fost un dascăl al rugăciunii minții, όπως επίσης και των δακρύων cum de asemenea și rugăciunea cu lacrimi και πώς ο άνθρωπος ενεργοποιεί τη Θεία Χάρη. și al modului în care omul poate să-și activeze harul dumnezeiesc. Οι νουθεσίες, οι συμβουλές που θα ακούσουμε Sfaturile pe care le vom asculta είναι καταγραφές ενός ιατρού, au fost registrate de doctorul lui personal. ο οποίος διακόνησε τον Άγιο ως ιατρός. Acest doctor i-a slujit Sfântului în timpul vieții. Και το όνομά του είναι Νικόλαος Μπαλτιμτσής. Și numele lui este Nicolaos Baldimcis. Αυτός μου εμπιστεύθηκε αυτά τα κείμενα που έχει συντάξει με βάση τις αναμνήσεις του. Acest doctor mi-a încredințat aceste texte având la bază amintirile lui, ceea ce a putut să-și amintească. Και αρχίζουμε. Și începem. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, Spunea Sfântul Efrem, να λέγεις, παιδί μου, την ευχή, să spui copilul meu rugăciunea, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, ημέρα και νύχτα συνέχεια. în timpul zilei și în timpul nopții continuu. Μία πρώτη συμβουλή είναι αυτή η συνεχής προσπάθεια. Primul sfat al Sfântului este această încercare de a spune continuu rugăciunea. Θα κάνουμε έτσι με τη χάρη του Θεού κατά δύναμη ένα μικρό σχολιασμό. Vom încerca și cu harul lui Dumnezeu să și facem o mică tălcuire la ceea ce spune Sfântul. Στα λόγια του Αγίου. Συνεχίζει ο Άγιος. Continuă Sfântul. Η ευχή θα τα φέρει όλα. Rugăciunea ne va aduce totul. Η ευχή περιέχει τα πάντα. Rugăciunea conține totul. Περικλεί τα πάντα. Înconjoară totul. Αίτηση, Cerere, παράκληση, rugăciune, πίστη, credință, ομολογία, omologie, θεολογία teologie κλπ. și etc. Δηλαδή λέει ο Άγιος ότι με την ευχή Așadar, Sfântul ne spune că cu ajutorul rugăciunii κάνουμε μία πλήρη προσευχή. putem face o rugăciune completă. Μία σωστή προσευχή έχει και δοξολογία, O rugăciune completă are în interiorul ei și slavă lui Dumnezeu, και ευχαριστία στο Θεό, și mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu, και παράκληση, și o αίτηση cerere
către Dumnezeu. Ζητάμε το έλεος του Θεού, Cerem mila lui τη Dumnezeu, βοήθεια του Θεού ajutorul lui Dumnezeu. και επίσης έχει και εξομολόγηση η σωστή προσευχή. În același timp, rugăciunea corectă are în interiorul ei și spovedanie. Δηλαδή ζητάμε να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας γιατί νιώθουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Așadar, cerem de la Dumnezeu să ne ierte păcatele pentru că simțim că suntem păcătoși. Όταν λέμε ελέησον με τον αμαρτωλό, Când spunem, miluiește-mă pe mine păcătosul, παραδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί. recunoaștem că suntem păcătoși. Όταν λέμε Κύριε Ιησού, Când spunem, Doamne Iisuse, αυτό είναι δοξολογία, παραδεχόμαστε ότι είναι ο Κύριος, ο κυρίαρχος των πάντων aceasta este o slavă adusă lui Dumnezeu și recunoaștem prin aceasta că El este stăpânitorul la toate. και λέγοντας Ιησού είναι και ευχαριστία και δοξολογία. Și când spunem Iisus, aceasta este și mulțumire adusă lui Dumnezeu și slavă în același timp. Γιατί η λέξη Ιησούς σημαίνει Deoarece cuvântul Iisus înseamnă θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. înseamnă om și Dumnezeu în același timp, om perfect și Dumnezeu perfect. Οπότε με τη λέξη αυτή θυμόμαστε τι έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Așadar, prin cuvântul acesta Iisus ne aducem aminte ce a făcut Mântuitorul pentru mântuirea noastră. Ότι άδειασε και ενώθηκε, ταπεινώθηκε και από Θεός έγινε και άνθρωπος. Pentru că s-a golit pe sine, s-a zmerit și din Dumnezeu s-a făcut și om. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Și din acest motiv îi și mulțumim. Επίσης, όταν λέμε Χριστέ, De asemenea, când spunem Hristoase, πάλι τον θυμόμαστε ότι είναι ο κεχρισμένος, ο χρησμένος με το Άγιο Πνεύμα, ως άνθρωπος. din nou ne vine în minte faptul că este uns cu Duhul Sfânt ca om fiind. Οπότε είναι και ομολογία. Așadar, este și o omologie, Ότι o mărturisire pe care o ότι aducem. ο Κύριος Ιησούς είναι ο χρησμένος από τον Θεό, ο Μεσσίας. Cum că Mântuitorul Hristos este cel trimis de Dumnezeu, este Mesia. Αυτός που περίμενε όλη η ανθρωπότητα Este cel care a fost așteptat de toată omenirea για να σωθεί, να λυτρωθεί από την αμαρτία, astfel încât omenirea să fie salvată din păcat, τον διάβολο de diavol και τον θάνατο. și de moarte. Ο Χριστός μας τα νίκησε και τα τρία αυτά. Mântuitorul nostru Hristos le-a învins pe toate trei. Και όταν λέμε ελέησον με τον αμαρτωλό, Și când spunem miluiește-mă pe mine păcătosul, ζητάμε, παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει το έλεος Του, cerem și îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea mila Lui, οπότε έχουμε αίτηση așadar avem cerere και συγχρόνως εξομολογούμαστε. Είμαστε οι αμαρτωλοί. și în același timp avem și spovedania în care spunem că suntem păcătoși. Το παραδεχόμαστε και το ομολογούμε. Recunoaștem lucrul acesta și îl mărturisim. Και η αρχή της μετανοίας είναι ακριβώς αυτό. Și începutul pocăinței este exact lucrul acesta. Να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Să recunoaștem faptul că suntem păcătoși. Συνεχίζουμε. Și continuăm. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Rugăciunea să se spună neîncetat. Η ευχή θα φέρει ο λίγον κατ' ο λίγον ειρήνη, Rugăciunea va aduce încetul cu încetul pacea, γλυκύτητα, dulceață, χαρά, bucurie, δάκρυα. lacrimi. Προηγουμένως μας είπε ότι η ευχή θα τα φέρει όλα. Mai devreme ne-a spus că rugăciunea ne va aduce totul. Εννοεί όλα τα καλά. Asta înseamnă că ne va aduce toate cele bune. Όλα αυτά που ζητάει η ψυχή μας. Tot ceea ce sufletul nostru cere. Τι ζητάει η ψυχή μας? Ειρήνη, Ce cere sufletul nostru? Pace, χαρά, bucurie, γλυκύτητα, dulceață, αγάπη για όλους. dragoste către toți. Αυτά όλα έρχονται με την ωραία προσευχή, με την ευχή. Toate acestea vin prin rugăciunea minții, rugăciunea noetică. Θα έρθει η στιγμή, λέει ο Άγιος Εφραίμ,
Ne spune Sfântul Efrem că va veni momentul που αν θα σταματάς την ευχή, când dacă cumva vei înceta această rugăciune, θα αισθάνεσαι άσχημα. te vei simți prost. Γιατί ακριβώς θα νιώθεις ότι αρχίζεις να χάνεις όλα αυτά τα ωραία που ζεις. Pentru că îți vei da seama că în momentul ăla, oprindu-te, pierzi toate aceste bunătăți pe care le-am enumerat mai devreme. Όταν ο μοναχός βρει αυτή τη χαρά Atunci când monahul găsește această bucurie και την ειρήνη și pacea από την ευχή, din rugăciune, τότε θεωρεί σκύβαλα όλα τα του κόσμου, σκουπίδια. atunci consideră celele ale lumii acesteia gunoaie. Καταλαβαίνει δηλαδή πόσο μάταια είναι όλα. Îți dă seama cât de trecătoare sunt toate acestea ale lumii. Και το μόνο που αξίζει είναι πραγματικά ο Θεός και το να είσαι με το Θεό. Și cum că cu adevărat singurul lucru care contează este Dumnezeu și să fii cu Dumnezeu. Γιατί αυτή η χαρά που αισθάνεται και η ειρήνη Pentru că această bucurie pe care o simte monahul și această pace είναι κάτι θεϊκό, είναι κάτι το άκτιστο. este ceva dumnezeiesc, este ceva necreat. Είναι μετοχή στη χαρά και στην ειρήνη του Θεού. Este o participare la bucuria și pacea dumnezeiască. Και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε με λόγια. Și este ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Γιατί η γλώσσα μας, οι λέξεις μας είναι κτιστές. Pentru că limba noastră, cuvintele noastre sunt lucruri create. Ενώ ο Θεός είναι άκτιστος και οι ενέργειες του Θεού είναι Pe άκτιστες. când Dumnezeu este necreat și energiile Lui sunt și ele necreate. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού Din acest motiv și Sfântul Apostol Pavel, când s-a urcat până la al treilea cer, δεν μπορούσε να μας πει τι είδε και τι άκουσε γιατί δεν είχε λέξεις. n-a putut să ne exprime ceea ce a văzut și a auzit pentru că nu avea cuvinte să facă lucrul acesta. Έτσι και ο άνθρωπος λέγοντας την νοερά προσευχή Așadar și omul, spunând această rugăciune noetică, μετέχει σε αυτές τις ενέργειες του Θεού participă la aceste energii dumnezești και ζει τη ζωή του Θεού. și trăiește viața lui Dumnezeu. Και στο μέτρο που προσπαθεί και έχει καθαρότητα, Și la măsura în care își dă silința și măsura curățeniei pe care o are, τόσο και περισσότερο ζει αυτή τη ζωή του Θεού και τη χαρά και την ειρήνη. în același procent și participă la această viață a lui Dumnezeu și la această pace a lui Dumnezeu. Τότε πολύ εύκολα καταφρονεί όλα τα γήινα. Atunci și foarte ușor poate să se desprinde de toate cele pământești. Τις ειδονές της σάρκας, το καλό φαγητό, την ανάπαυση, Plăcerile trupului, mâncarea bună, odihna, τη δόξα του κόσμου, τα μπράβο των ανθρώπων, slava care vine de la oameni, lauda care vine de la ei, την ύλη, τα χρήματα, τα διάφορα αγαθά, τα αυτοκίνητα, οτιδήποτε. tot ce are legătură cu partea materială, bani, mașini și așa mai departe. Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι σκουπίδια. Își dă seama că toate acestea sunt gunoaie. Μόλις βρει αυτή τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. În momentul în care într-adevăr găsește această pace și bucurie dumnezeiască. Και συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă Sfântul Efrem. Τότε σκέπτεται Atunci se gândește, τι θα είναι άραγε εκεί στον παράδεισο așadar ce va fi acolo în rai? αν τον αξιώσει ο Κύριος, Dacă îl învrednicește Dumnezeu, εφόσον εδώ χορταίνει από χάρη, dacă aici pe pământ se satură de atâta har, εφόσον εδώ στη γη νιώθει τέτοια μακαριότητα, dacă aici pe pământ simte atâta slavă, σκέπτεται τι θα είναι άραγε εκείνα τα ανέκφραστα αγαθά. așadar se gândește oare ce vor fi toate acele lucruri care nici măcar nu pot fi exprimate. Δηλαδή εδώ στη γη ζει λίγο τον παράδεισο ο άνθρωπος. Așadar încă de aici, de pe pământ, gustă puțin din rai omul. Αλλά γεμίζει τόσο πολύ Dar acest puțin îl umple atât de mult που λέει τι θα είναι ο κανονικός παράδεισος αν αυτό που ζω τώρα είναι τόσο γεμάτο, τόσο πλήρες. și se gândește dacă acest puțin pe care îl gustă acum îi dă atât de mult, îl desăvârșește atât de mult, așadar acolo în rai ce va fi?
Και έτσι καταλαβαίνει πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Și în felul acesta îți dai seama cât de mult ne iubește Dumnezeu. Και δεν μπορεί να συλλάβει τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Și nu poate să-și dea seama ce de fapt a pregătit Dumnezeu pentru noi. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτά που περνάμε εδώ στη γη, τα βάσανα, έτσι, δυσκολίες, Așadar, din acest motiv și Sfântul Apostol Pavel ne spune că toate cele ce trecem aici pe pământul ăsta, greutățile și suferințele, αυτά που παθαίνουμε για χάρη του Χριστού, toate cele pe care le trecem din pricina faptului că îl iubim pe Dumnezeu, să spunem δεν așa, είναι άξια της μέλουσας μακαριότητας, δεν συγκρίνονται. nu au grad de comparație cu ceea ce ne așteaptă când vom trece dincolo. În Είναι ένα Împărăția lui Dumnezeu. τίποτα μπροστά σε αυτό που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Este un nimic față de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Γι' αυτό αξίζει να πάθουμε τα πάντα εδώ στη γη, Din acest motiv merită să pătimim orice pe acest pământ, προκειμένου να κερδίσουμε τα ουράνια, τα αιώνια αγαθά. știind că aceste lucruri ne vor aduce împărăția cerească și bunătățile acestei împărății. Συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă Sfântul Efrem. Η ευχή λοιπόν θα φέρει την ειρήνη Așadar, και τη rugăciunea γλυκύτητα ne va aduce pacea și dulceața. και κατόπιν θα φέρει τα δάκρυα. Și apoi ne va aduce și lacrimile. Μόνα τους θα έρχονται τα δάκρυα. Singure vor veni lacrimile. Είναι ένα άλλο σκαλοπάτι τα δάκρυα. Este o altă treaptă. Aceste lacrimi sunt pe o altă treaptă. Πρώτα θα έβρεις με την ευχή μία χαρά. Pentru început, spunând rugăciunea, vei găsi bucuria, Μία ειρήνη pacea και γλυκύτητα. și dulceața. Πρώτα θα νιώσεις αυτά Mai întâi le vei găsi pe acestea και κατόπιν θα έρθουν τα δάκρυα. și mai apoi vor veni lacrimile. Ας θυμηθούμε αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Să ne aducem aminte de ceea ce spune profetul David. Εμνίστην του Θεού και εφράνθην. Θυμήθηκα το Θεό και γέμισα με χαρά. Mi-am adus aminte de Dumnezeu și m-am umplut de bucurie. Που σημαίνει όταν ο άνθρωπος αρχίζει να κάνει προσευχή και νοερά Ceea προσευχή, ce înseamnă că atunci când omul își aduce aminte să facă rugăciune și chiar αμέσως αρχίζει να αισθάνεται ευφροσύνη, χαρά. imediat simte și bucuria. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν κατάθλιψη. Așadar, putem înțelege de aici de ce în zilele noastre mulți oameni cad în deznădejde. Έχουν λύπη, έχουν απελπισία, Stau în întristare, είναι σκυθροποί, sunt în deznădejde, γιατί δεν προσεύχονται. pentru că nu se roagă. Μόνο να σκεφτείς τον Θεό, λέει ο Δαβίδ, και αμέσως θα νιώσεις χαρά. Numai dacă îți aduci aminte de Dumnezeu și imediat vei simți bucuria. Και αυτό λέει εδώ και ο Άγιος. Și asta spune și Sfântul aici. Το πρώτο που αισθάνεσαι όταν αρχίζεις να λες την ευχή είναι η χαρά. Primul lucru pe care îl simți atunci când începi să te rogi este bucuria. Και μετά και η ειρήνη Și apoi pacea και σε δεύτερο στάδιο δάκρυα. și într-un următor pas vin și lacrimile. Κατόπιν, συνεχίζει ο Άγιος, εφόσον θελήσει ο Θεός, Apoi, bineînțeles, dacă va voi Dumnezeu, μπορεί να γευθείς και άλλες καταστάσεις. poți să guști și din alte situații mai înalte, lucruri mai înalte. Παραδείγματος χάρη, μία αρπαγή του νοός. De exemplu, ar putea să fie urcată mintea la cer. Δηλαδή παίρνει ο Θεός το νου σου και τον πάει εκεί που θέλει και σου δείχνει τα μυστήριά του. Îți răpește Dumnezeu mintea și o urcă El acolo unde vrea și îți descoperă tainele Lui. Συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă Sfântul Efrem. Εσύ, παιδί μου, λέγε την ευχή. Tu, copilul meu, să spui rugăciunea. Πίεζε τον εαυτό σου να λέγεις την ευχή. Silește-te pe tine însuți să spui rugăciunea. Η αντίποτε εργασία και αν κάνεις, Orice lucru vei face, λέγε την ευχή. spune rugăciunea. Βλέπετε πως τονίζει συνεχώς ο Άγιος ότι θα πρέπει να προσπαθούμε. Vedeți cum Sfântul Efrem ne accentuează continuu pentru că această încercare a noastră, această silire de sine de a spune continuu rugăciunea.
έχει σημασία αυτό το συνεχές. Are mare importanță acest continuu pe care ne spune Sfântul. Και χρειάζεται μία πίεση στον εαυτό μας, μία βία. Și este nevoie de o silă a sinelui nostru. Γιατί ρέπουμε στην τεμπελιά, στη ραθυμία. Pentru că avem această tendință către acedie, către lenevire. Και ξεχνιόμαστε. Și uităm să spunem rugăciunea. Συνεχίζω, Άγιος. Și continuă Sfântul. Ενίοτε δυσκολεύεσαι να λέγεις την ευχή ταυτοχρόνως εις την εργασία σου. De multe ori uiți să spui rugăciunea în timp ce muncești. Θα έρθει όμως καιρός Va veni însă vreme όπου ενώ θα κάνεις η αντίποτε απασχόληση atunci când vei face orice lucru, vei face, θα λέγεις ταυτοχρόνως και την vei ευχή. spune în același timp și rugăciunea. Τρόποντινά σαν να έχεις δύο εγκεφάλους. Ca și cum ai avea două creiere. Ο ένας θα λέγει την ευχή Un creier va spune rugăciunea και ο άλλος θα εκτελεί η αντίποτε εργασία, și celălalt va executa acel lucru pe care η αντίποτε vei face. απασχόληση. La orice muncă vei face. Όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, υπάρχουν δύο κέντρα στον άνθρωπο μνήμης. Cum ne spun și Sfinții Părinți, în om există două centre de memorie. Το ένα κέντρο είναι στον εγκέφαλο Un centru este în creier και το άλλο στην καρδιά. și celălalt este în inimă. Όταν λέμε την Ωερά Προσευχή, Atunci când spunem rugăciunea noetică, λύεται ένα βραχικύκλωμα, ένα μπέρδεμα που έχουμε σε αυτά τα δύο κέντρα. se destramă una dintre cele două noduri pe care sunt amestecate aceste două centre și în momentul în care spunem rugăciunea, unul din ele iese din această învărmășeală Και μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Și pot lucra aceste două centre independent unul față de celălalt. Με την καρδιά να λέμε την ευχή Cu inima să spunem rugăciunea και με τον εγκέφαλο να κάνουμε τις διάφορες și εργασίες cu μας. creierul să facem muncile la care am fost spus să facem, ceea ce trebuie să facem. Όταν ο άνθρωπος δεν λέει την ευχή, Atunci când omul nu spune rugăciunea, αυτά τα δύο κέντρα είναι μπερδεμένα. aceste două centre se amestecă unul cu celălalt. Και οι λογισμοί που υπάρχουν στον εγκέφαλο Și gândurile care se află în creier κατεβαίνουν στην καρδιά coboară în inimă και τη λερώνουν și o murdăresc. και δημιουργούνται επιθυμίες. Și se creează dorințe, patimi. Πάθη. Δημιουργούνται πάθη. Και έτσι ο άνθρωπος βρωμίζεται, λερώνεται. Și în acest chip inima omului se murdărește. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, από την καρδιά βγαίνουν τα πάθη. De-aia ne-a spus și Mântuitorul că din inimă ies gânduri rele, patimi. Όταν ο άνθρωπος λέγει την ευχή, Când omul spune rugăciunea, σιγά σιγά καθαρίζεται η καρδιά από όλους τους λογισμούς. încet, încet inima se curăță de gândurile care se află în ea. Όλοι οι λογισμοί περιορίζονται στον εγκέφαλο, Și στη σκέψη. gândurile în felul acesta rămân concentrate în creier. Και η καρδιά έχει μόνο ένα λογισμό, μία σκέψη, το όνομα του Χριστού, τον Χριστό. Și în inimă rămâne un singur gând, acela de a aducere amintea lui Hristos. Και μπορεί ανεμπόδιστα να μιλάει στον Θεό και να κατευθύνεται η ψυχή μας στο Θεό. Și în felul acesta inima reușește să se îndrepte doar către Hristos și să se roage. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος ότι θα μπορείς να εργάζεσαι και ταυτόχρονα να προσέχεις. Și de ce ne spune aici Sfântul că poți să și muncești și să te rogi în același timp. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καλό που δίνει η ευχή στον άνθρωπο. Asta e un mare, mare bine pe care rugăciunea îl aduce omului care se roagă. Και θα τολμούσαμε να πούμε αυτός είναι και ο σκοπός του πνευματικού αγώνα που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Și asta am putea să îndrăznim să spunem că acesta ar fi și scopul luptei duhovnicești pe care o facem în biserică.
να δουλέψει η καρδιά μας για τον Χριστό să reușim să facem inima noastră să lucreze pentru Hristos και να δοθεί στο Χριστό. și să se dea pe sine lui Hristos. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα ο Θεός, De-aia încă din Vechiul Testament ne spune Dumnezeu: «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν». Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Fiule, dă-mi inima ta. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Și asta este și scopul bisericii. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά του ανθρώπου Să se activeze inima omului και να λειτουργήσει για τον Θεό. și să lucreze doar pentru Dumnezeu. Είναι αυτό που λέμε στην πρώτη εντολή που μας ζητάει ο Θεός, να τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας. Este ceea ce spunem în prima poruncă dumnezeiască, să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Και εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας Din toată inima, cu toată puterea και și εξ așa mai όλης της departe. δυνάμεως. Da, toate Όλος ο άνθρωπος δηλαδή να κινηθεί προς τον Θεό. Așadar, tot omul, toate puterile omului să se miște către Dumnezeu. Όσο όμως η καρδιά έχει λογισμούς, έχει σκέψεις διάφορες μέσα της και Atâta timp, επιθυμίες, însă, cât inima noastră are înăuntru ei dorințe, gânduri και πάθη, și patimi, δεν μπορεί να δοθεί στον Θεό, nu poate să se dea lui γιατί είναι Dumnezeu, βρώμικη. pentru că este murdară. Συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă Sfântul Efrem. Η αρπαγή του νοός είναι προχωρημένη κατάσταση. Răpirea minții este o situație înaltă. Γίνεται από τον Θεό, Se face de către Dumnezeu, από το Άγιο Πνεύμα. de către Duhul Sfânt. Αρπάζεται και ανέρχεται ο νους Se răpește și urcă mintea εις ύψη δυσθεώρητα. în înălțimi de neimaginat. Τότε αισθάνεσαι ότι έφυγε ο νους σου. Atunci îți dai seama că ți-a plecat mintea. Τότε ο νους οδηγείται από τη δύναμη του Θεού. Atunci îți dai seama că mintea ta este controlată de Dumnezeu. Τον οδηγεί όπου θέλει ο Θεός. O conduce Dumnezeu acolo unde vrea. Τότε είτε δοξολογεί τον άπειρο Θεό, Atunci fie că mintea îi dă slavă lui Dumnezeu, δηλαδή οδηγείται εις δοξολογία, fie că este condusă spre slava lui Dumnezeu, είτε βλέπει μυστήρια Θεού. fie poate vedea taine dumnezeiești. Η ευχή που λέγομεν μας καθαρίζει ο λίγο κατ' ο λίγον από τα πάθη. Rugăciunea pe care o spunem ne curăță încet de patim. Όταν λέμε πάθη, να το διευκρινίσουμε, Când spunem patim, poate ar trebui să facem o εννοούμε την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής. Când spunem patim, înțelegem o folosință greșită a puterilor sufletului. Για παράδειγμα, De exemplu, μία δύναμη είναι ο θυμός. o putere a sufletului ar fi mânia. Ο Θεός μας έδωσε το θυμό, το θυμικό όπως λέμε. Dumnezeu ne-a dat această mânie. Αλλά για να το χρησιμοποιούμε εναντίον του διαβόλου. Dar această mânie trebuie folosită corect împotriva diavolului, Εναντίον των παθών, împotriva patimilor, εναντίον των κακών λογισμών. împotriva gândurilor rele. Όχι εναντίον των ανθρώπων, των αδελφών μας. Nu împotriva aproapelui, împotriva fratelui nostru. Όταν θυμώνουμε εναντίον των άλλων επειδή μας αδικούν, Atunci când ne supărăm pe frații noștri că, de exemplu, ne nedreptățesc, κάνουμε μια κακή χρήση αυτής της δύναμης που μας έδωσε ο Θεός. atunci folosim în mod greșit această putere pe care Dumnezeu ne-a dat-o și se numește mânie. Και έχουμε το πάθος του θυμού. Și avem în cazul acesta patima mâniei. Όταν πάψουμε να θυμώνουμε εναντίον των αδελφών Când μας, încetăm să ne mâniem pe frații noștri, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά το θυμό atunci putem să folosim corect mânia και να κατευθυνθούμε με δύναμη προς τον Θεό și să ne îndreptăm cu multă putere către Dumnezeu και εναντίον των εχθρών μας, των δαιμόνων și împotriva vrăjmașilor noștri, împotriva diavolilor και των παθών, și împotriva του patimilor, κακού εαυτού μας. împotriva omului nostru cel vechi. Το ίδιο και για την επιθυμία, το επιθυμητικό, την άλλη δύναμη που μας έχει δώσει. La fel se poate spune și de cealaltă putere a sufletului care este
partea doritoare, partea poftitoare a sufletului, που μας την έδωσε ο Θεός για τον ίδιο, για να τον αγαπήσουμε, να τον επιθυμήσουμε, να τον ποθήσουμε. În același chip Dumnezeu ne-a dat-o ca noi folosind-o să putem să îl dorim mai mult pe Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de El. Αλλά εμείς αντί να επιθυμούμε τον Θεό, επιθυμούμε την ύλη, τις ειδονές. Noi folosind prost această putere, în loc să-L dorim pe Dumnezeu, ne dorim partea materială, τη δόξα των ανθρώπων, materia, slava oamenilor και έχουμε τα αντίστοιχα πάθη. și avem, în felul acesta dobândim patimile corespunzătoare acestei puteri. Τη φιλαργυρία, Iubirea de bani, τη φιλιδονία iubirea de plăceri και την φιλοδοξία. și iubirea de slavă. Όταν αποβάλλουμε αυτά τα πάθη με τη χάρη του Θεού Atunci când cu harul lui Dumnezeu ne lepădăm de aceste patimi και με τον πνευματικό αγώνα și prin lupta duhovnicească και με την αδιάλειπτη și προσευχή, prin rugăciunea neîncetată, τότε μπορούμε αυτή τη δύναμη της ψυχής, την επιθυμία, το επιθυμητικό, atunci putem folosi această putere a sufletului, această putere poftitoare, να το κατευθύνουμε στον Θεό και να ποθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. să o îndreptăm către Dumnezeu și atunci să ne dorim, să îl dorim doar pe Dumnezeu. Και η άλλη δύναμη που έχουμε, το λογιστικό, Și o altă putere a sufletului care este η σκέψη, partea το λογιστικό, logică a sufletului, da? τότε το χρησιμοποιούμε σωστά Atunci când folosim această logică, când o folosim corect, όταν προσευχόμαστε, όταν σκεφτόμαστε τον Θεό. o folosim corect atunci când ne rugăm, când o îndreptăm către Dumnezeu. Και φυσικά όχι όταν σκεφτόμαστε την ύλη, τα πράγματα, Și τους bineînțeles, ανθρώπους, nu αν atunci τους αρέσουμε κλπ. când ne gândim la materie, la oameni sau dacă suntem bine plăcuți oamenilor și așa mai departe. Συνεχίζουμε. Și continuăm. Πολύ φοβάται ο διάβολος την ευχή. Mult este frică diavolului de rugăciune. Φοβάται την ευχή που σαν πύρινος κύκλος περικλείει τον ευχόμενο. Este frică de rugăciune care ca un cerc de foc îl înconjoară pe cel ce se roagă. Όπως ανέφερα όταν ομίλησα περί υπακοής, Cum v-am mai spus atunci când v-am vorbit despre ascultare, ο δαιμονισμένος εκείνος που ήταν εις πλησίον εδώ κελί, σε ένα κελί εδώ κοντά, demonizat care se afla într-o chilie apropiată a Sfântului Efrem, όταν έγινε καλά λόγω της υπακοής του, când s-a făcut bine din pricina ascultării pe care a făcut-o, μου έλεγε, mi-a spus: λέγοντας την ευχή έβλεπα το δαίμονα απέναντί μου να ταράσεται. când spuneam rugăciunea, îl vedeam pe diavolul din fața mea să se tulbure. Στη δεύτερη ευχή εταράσσεται περισσότερο. Când spuneam a doua oară rugăciunea, se tulbura mai tare. Στην τρίτη εγένετο άφαντος, εξαφανιζόταν. Când spuneam a treia oară rugăciunea, dispărea cu desăvârșire. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο φοβάται ο διάβολος την ωραία προσευχή. Ne dăm seama și de aici cât de mult se teme diavolul de rugăciunea noetică. 3 φορές να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τον διώχνεις. De 3 ori să spui: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, îl alungi. Και συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă astfel. Εγώ κάποτε όταν ήμουν αρχάριος πολεμήθηκα από το διάβολο. Cândva, când eram frate începător, am fost luptat de diavol. Είχα σαρκικό πόλεμο. Am avut un război trupesc. Ξάπλωσα να κοιμηθώ, M-am pus în pat să încerc să adorm, αλλά ο πόλεμος της σαρκός δυνατός. dar războiul trupesc era foarte puternic. Ήρχισα με ζέση να λέγω την ευχή. Am început să spun rugăciunea cu râvnă. Τότε μεταξύ ύπνου ξύπνου Atunci undeva între a fi treaz și a fi adormit, βλέπω ένα όνειρο, ένα όραμα. văd un vis, o vedenie. Απέναντι στην εξώπορτα ήταν ένας δαίμονας. În fața ușii chiliei stătea un diavol. Όπως τον περιγράφουν οι πατέρες, Exact așa cum îl descriu Sfinții Părinți, με κέρατα, cu coarne, με μαύρα φτερά cu aripi negre κλπ. și așa mai departe. Και κάχαζε. Și râdea de mine.
Δεν είναι δυνατό όμως να πλησιάσει στο κελί μου. Însă nu era cu putință să se apropie de chilia mea. Συνήλθα. Și atunci mi-am revenit. Πήγα και το διηγήθηκα κατόπιν στο γέροντα Ιωσήφ. M-am dus repede și am spus-o bătrânului Iosif. Είναι ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, Este vorba de Sfântul Iosif Isihast, τον οποίον τον είχε ως πνευματικό οδηγό ο Άγιος Εφραίμ. Părintele Efrem l-a avut ca și povățuitor duhovnicesc pe Sfântul Iosif Isihast. Μου λέγει ο γέροντας Ιωσήφ, Ce îmi spune bătrânul Iosif? βλέπεις παιδί μου ότι με την ευχή τον κρατάς στην εξώπορτα Vezi, copilul meu, cum cu rugăciunea îl ții pe diavol în afara chiliei tale και δεν μπορεί να σε πλησιάσει. și nu poate să se apropie de tine. Δηλαδή λέγοντας την ευχή αποθούμε, διώχνουμε μακριά τον διάβολο, τον κρατάμε σε απόσταση. Spunând rugăciunea, vedem cum putem să-l ținem departe pe diavol, să-l ținem la o distanță oarecare de noi. Ίσως έχετε δει έτσι αγιογραφίες ή σκίτσα που δείχνουν ένα μοναχό που είναι γύρω-γύρω με έναν κύκλο φωτεινό. Poate ați văzut și prin diferite icoane sau reprezentări un monah care este înconjurat de un cerc de foc luminos. Θέλει να δείξει ο εικονογράφος τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ενέργεια που περιβάλλει τον άνθρωπο που λέει την ευχή. Vrea să ne spună agiograful acest har dumnezeiesc care îl înconjoară pe monahul care se roagă. Και είχα ακούσει μια διήγηση από έναν άνθρωπο που μου έλεγε ότι τον είχε δει αυτό τον κύκλο, έμπαινε μέσα σε αυτό το φωτεινό κύκλο όταν έλεγε την ευχή. Și cineva mi-a spus pe personal cum că atunci când se ruga se vedea pe el însuși în acest cerc de foc. Και φυσικά όπου υπάρχει αυτός ο φωτεινός κύκλος δεν τολμάει να πλησιάσει ο διάβολος. Și bineînțeles că acolo unde există acest cerc de foc, diavolul nu îndrăznește să intre în el. Που είναι το πνεύμα του σκότους. Care e duhul întunericului. Συνεχίζει ο Άγιος. Și continuă Sfântul. Εις ένα μοναχό εισήρχοντο λογισμοί βλασφημίας. Unui monah i-au venit gânduri de blasfemie. Του λέγαμε να λέγει την ευχή συνέχεια, Noi îi spuneam să spună rugăciunea continuă, χωρίς διακοπή. fără întrerupere. Αυτός το δικό του δεν ήκουε. Acesta însă nu asculta și făcea doar de capul lui. Έκανε και άλλες παρακοές. Și a făcut și alte neascultări. Για το μοναχό αυτό προσήφιτο και ο γέροντας Ιωσήφ και εγώ πάρα πολύ. Pentru acest monah se ruga și bătrânul Iosif și mă rugam și eu foarte mult. Μια φορά μετά από πολλή προσευχή που έκανα γι' Odată, αυτό, după multă rugăciune pe care am făcut-o pentru acest monah, σαν να με πήρε ο ύπνος. ca și cum m-ar fi luat somnul, Τότε βλέπω σε απόσταση τεινά, σε κάποια și απόσταση, atunci văd la o oarecare distanță, ως σαν να ήτο μία γυναίκα ca și cum ar fi fost o η femeie οποία τραγουδούσε. care cânta. Και τον μοναχό για τον οποίο προσευχόμουν πριν Și acest monah, pentru care mă rugasem mai înainte, να πηγαίνει προς τα εκεί. să se îndrepte către ea. Τον φωνάζω με το όνομά του. Eu îl strig pe nume. Αυτός τίποτε. Acesta nu răspunde Δεν σταματά. și nu se oprește. Συνεχίζει να πηγαίνει προς τα εκεί. Continuă să se ducă către acea femeie. Τον ξαναφωνάζω. Îl strig din nou. Αυτός πάλι δεν σταματά. Acesta din nou nu se oprește. Για τρίτη φορά φωνάζω. Și pentru a treia oară îl strig Πάλι δεν și σταματά. acesta din nou nu se oprește. Συνήλθα. Și atunci mi-am revenit. Πληροφορήθηκα ούτω Și έτσι atunci mi-am dat seama ότι αυτό δεν τον πειράζει ο διάβολος, că pe acest monah, de fapt, nu-l ispitește vrăjmașul, αλλά μόνος του είναι διάβολος. ci însuși a devenit diavol. Δηλαδή mόνος του θεληματικά πηγαίνει προς τον Pentru διάβολο. că acesta din voia lui se duce către diavol. Αυτός μόνος του είναι πειρασμός. Acesta însuși a devenit o ispită. Έβαζε δηλαδή από μόνος του τον εαυτό του σε πειρασμό. Așadar, singur se băga în ispită. Και μετά, αφού αγκάλιαζε τον διάβολο, ο διάβολος του έβαζε αυτούς τους φοβερούς λογισμούς της βλασφημίας. Și, bineînțeles, dacă el i-a dat atâtea drepturi diavolului, diavolul îi punea aceste gânduri de blasfemie. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος να παρακαλούμε στην προσευχή την Κυριακή το Πάτερ ημών Și de-aia și Mântuitorul ne-a spus în această rugăciune domnească
μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Nu ne lăsa pe noi în ispită și nu ne duce pe noi în ispită. Μη μας αφήνεις δηλαδή να πηγαίνουμε μόνοι μας στον πειρασμό. Așadar, nu ne lăsa să intrăm singuri în Με ispită, τη θέλησή μας. cu voia noastră. Η νοερά προσευχή, συνεχίζει ο Άγιος, Continuă Sfântul, rugăciunea noetică, ο λίγο κατ' ο λίγον încetul cu încetul, φέρνει τον άνθρωπο îl aduce pe om στην πρώτη χάρη του βαπτίσματος. în primul har pe care l-a primit la botez. Δηλαδή αποκαθίσταται αυτή η χαριτωμένη κατάσταση και καθαρότητα Așadar, omul redobândește această situație, acest har pe care l-a primit la Sfântul που Botez. έχουμε όταν βαφτιζόμαστε, αμέσως μετά το βάπτισμα. Imediat după botez, primim acest har pe care acum îl redobândim prin această rugăciune. Îl reactivăm, mai bine zis. Που είμαστε πεντακάθαροι και γεμάτοι από Θεία Χάρη. Atunci la botez suntem curați cu desăvârșire și plini de harul Duhului Sfânt. Κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί δηλαδή σαν ένα δεύτερο βάφτισμα. Așadar, această rugăciune am putea spune că lucrează ca al doilea botez. Η αδιάλειπτη προσευχή. Rugăciunea neîncetată. Συνεχίζω. Și continuă Sfântul. Προσοχή να μην λυπήσει ο ένας τον άλλον. Să avem mare grijă să nu ne întristăm unii pe ceilalți. Όταν λυπηθεί ο αδελφός, Atunci când fratele nostru se întristează, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. nu mai poți să faci rugăciune. Σβήνει η προσευχή. Se stinge rugăciunea. Γιατί πάνω από την προσευχή είναι η αγάπη. Pentru că peste rugăciune este dragoste. Όταν λοιπόν φύγει η αγάπη μεταξύ μας, Așadar, atunci când noi stingem dragostea dintre noi, φεύγει και ο Θεός. atunci pleacă și Dumnezeu. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε προσευχή. Așadar, nu mai putem avea rugăciune. Δηλαδή κοινωνία με το Θεό. Așadar, nu mai putem avea această relație cu Dumnezeu. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, Însuși Dumnezeu ne-a spus, όταν πηγαίνεις στο δώρο σου, στο θυσιαστήριο, στο Θεό, atunci când te duci să duci jertfa ta la Sfântul Altar και πηγαίνοντας θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, și mergând îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, άφησε το δώρο σου, μην πηγαίνεις στον Θεό lasă jertfa ta, ceea ce vrei să duci la Sfântul Altar και πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου. și du-te mai întâi să-l găsești pe fratele tău, Να συμφιλιωθείς, να αγαπηθείς με τον αδερφό să σου te împași cu el και μετά να πάρεις το δώρο σου και να πας στο Θεό. și apoi să mergi să iei, să duci ceea ce vrei să duci la Sfântul Altar. Δηλαδή ο Θεός βάζει πρώτα τον αδελφό μας και μετά τον ίδιο, τον εαυτό του. Așadar, în felul acesta Dumnezeu pune pe primul plan pe fratele nostru și apoi se pune pe el însuși. Και μας λέει άφησε με εμένα και κοίταξε πρώτα τον αδερφό σου. Și ne spune, lasă-mă pe mine și du-te și îl vezi pe fratele tău mai întâi. Και αφού συμφιλιωθείς και αγαπηθείς με τον αδερφό σου, μετά θα βρεις και εμένα. Și apoi, dacă ai reușit să te împaci cu fratele tău, atunci mă vei găsi și pe mine. Αν χάσεις τον αδερφό σου, χάνεις και εμένα. Dacă pierzi pe fratele tău, mă pierzi și pe mine. Ο γέροντας Ιωσήφ, συνεχίζει ο Άγιος, Bătrânul Iosif continuă. έλεγε στους υποτακτικούς του, Spunea bătrânul Iosif ucenicilor lui, από εσάς δεν θέλω τίποτε. de la voi nu cer absolut nimic. Εγώ θα μαγειρεύω, Eu voi găti, εγώ θα σας διακονώ. eu vă voi sluji. Από εσάς θέλω μόνο μέρα νύχτα προσευχή, De la voi nu cer altceva decât zi și noapte rugăciune, μετάνοια, pocăință, κυρίως δάκρυα. în special lacrimi. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Nimic altceva nu vă cer. Μόνο βία στην προσευχή και Numai δάκρυα μέρα νύχτα. să vă siliți în rugăciune și să aveți lacrimi zi și noapte. Βλέπουμε εδώ πόση αγάπη είχε ο Άγιος Aici vedem și câtă dragoste avea Sfântul για τους Iosif υποτακτικούς του. către ucenicii lui. Ήθελε να ζήσουν αυτό που ζούσε και ο ίδιος. Vroia de fapt ca și ucenicii lui să trăiască stările pe care el însuși le trăia. Και κάνει ό,τι έκανε και ο Χριστός μας. Γίνεται υπηρέτης τους Și face de fapt ceea ce și Mântuitorul nostru Hristos a făcut, a devenit el slujitorul apostolului, για να βρουν το Θεό, να γίνουν θεοί κατά χάρη. ca
și apostolii la rândul lor să îl găsească pe Dumnezeu, să devină Dumnezeu după har. Μία φορά ευρισκόμενος στην Αγία Άννα, λέει ο Άγιος, Odată, pe când s-a aflat la Sfânta Ana, στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, în chilia Sfântului Ioan Botezătorul, και θέλοντας να προσευχηθώ δεν μπορούσα. și vroind să mă rog, nu reușeam. Γιατί κάτω από το κελί Pentru că sub chilie γίνεται ο μεγάλος θόρυβος. se auzea un zgomot foarte puternic, Πολλή φασαρία και φωνές. multă gălăgie și strigăte. Σκεπτόμουν πώς θα κάνω προσευχή με τόσο θόρυβο. Și atunci m-am gândit cum aș putea să fac rugăciune cu atâta gălăgie. Τότε, λέγοντας την ευχή με το στόμα, Atunci, spunând rugăciunea cu gura, δοκίμασα να μπω μέσα μου, am încercat să intru înăuntrul meu, στον εαυτό μου. în sinele meu. Προσπαθούσα και προσευχόμουν να με βοηθήσει ο Κύριος. Încercam și mă rugam să mă ajute Dumnezeu. Δηλαδή, δεν αμέλησε, βίασε τον εαυτό του. Așadar, nu s-a lenevit, ci s-a silit pe sine însuși. Δεν είπε, αφού έχει τόσο θόρυβο, δεν θα κάνω προσευχή. Am spus că dacă e atâta gălăgie, atunci nu mai fac nici rugăciune. Αυτό έχει σημασία, να πιέζουμε, να βιάζουμε τον εαυτό μας όπως είπε ο Κύριος. Are mare importanță să ne silim pe noi înșine, așa cum ne-a învățat și Mântuitorul. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστοί αρπάζουν στην αυτή. Părăția cerurilor se ia cu sila și cei ce se silesc o găsesc pe ea, o iau. Παρακαλούσε να το βοηθήσει ο Κύριος και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Așadar, se ruga la Dumnezeu să-l ajute și care a fost rezultatul? Επί μία ώρα δεν άκουγα τίποτε. Timp de o oră n-am mai auzit nimic. Όταν βγήκα, όταν συνήλθα, Atunci când mi-am revenit, când m-am ieșit din sinele meu, βρε λέγω, πού βρισκόμουν επί τόση ώρα. m-am întrebat oare unde să fi fost eu atâta timp. Τότε κατάλαβα σχετικά με την ωερά προσευχή. Atunci mi-am dat seama mai multe despre rugăciunea noetică. Δηλαδή ο νους του είχε βυθιστεί μέσα στην καρδιά του Așadar, mintea lui s-a adâncit în inimă και δεν τον ενοχλούσε ο εξωτερικός și θόρυβος. gălăgia din afară nu-l mai deranja deloc. Δεν τον ενοχλούσε τίποτε De εξωτερικό. fapt, nu-l mai deranja nimic din exterior. Νομίζω εδώ να σταματήσουμε για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Poate aici ar fi bine să ne oprim și să avem puțin timp și de întrebări sau discuție, dacă vrea cineva să întrebe ceva. Και αν θέλει ο Θεός άλλη φορά. Și dacă Dumnezeu va voi, vom continua discuția despre rugăciune altă dată. Μου επιτρέπετε, θα διαβάζει κάπου και μου έλεγε κάποιον ότι η εργασία ας κάνουμε τον Θεό. Γιατί σκουπίζεις κάτω. Οι κόψεις, οι κλείνεις. Θα σου πω να έχουμε δει αυτά. Θεέ μου σκουπίζε και εμένα τα πάτη μου. Βοήθησε με. Θεέ μου κόψε και εμένα τα πάτη μου όταν χωρίς δωμάτα. Γιατί τέτοιο. Τώρα am făcut dar mai care la mântuirea. Am zis că orice lucrare facem, să facem pentru Domnul, de exemplu, curățăm o ceapă, Doamne, curăță și de patimi, Doamne, curăță și mine, sau mărtură și mine de păcatele, sau asta, în sensul ăsta. Ai întrebare? Ai întrebare? Nu, am vrut să... Bine, cineva care vrea să întrebe ceva. Πολύ ωραίο είναι αυτό, το λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Lucrul acesta pe care l-a spus fratele îl spune și Sfântul Ioan de Croștan. Ό,τι κάνεις, να σκέφτεσαι τον Θεό, να ευχαριστείς τον Θεό και να παρακαλείς. Tot ce faci, să o faci cu gândul la Dumnezeu și să te rogi de Dumnezeu. Φοράς τα ρούχα σου, να ευχαριστείς τον Θεό για τα ρούχα που σου δώσε. Dacă te îmbraci cu niște haine, atunci să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru acele haine. Που σε προφυλάσσει από το κρύο, από τον ήλιο, τη ζέστη. Cum că hainele alea te protejează de fric, de soare și așa mai departe. Και όλα αυτά που είπατε. Și toate celelalte pe care le-a spus. Dacă încercăm să zicem rugăciunea inimii și suntem într-un mediu foarte zgomotos, iar nivelul nostru de a fi deplin și e mic, cum ar fi de procedat? Adică nu avem o deplinere. Dacă am fi mai sporiți, poate am face față la zgomot, la gălăgie, la întrebări, la... ερώτηση τότε αν προσπαθούμε και λέμε τέλος πάντων όπως μπορούμε αυτή την ευχή αλλά
Παρόλα αυτό βρισκόμαστε σε έναν περιβάλλον που πραγματικά υπάρχει φασαρία και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αλλά εμείς δεν έχουμε την κατάσταση του Αγίου, ας πούμε. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να... Ό,τι έκανε και ο Άγιος. Facem ceea ce a făcut și Sfântul. Να βιάζουμε τον εαυτό μας. Să ne silim pe noi înșine. Και ο Θεός θα δει τον κόπο μας. Și Dumnezeu va vedea pe această încercare pe care o facem și această... Και όταν Εκείνος κρίνει θα μας δώσει και εμάς αυτή Și atunci când Dumnezeu va considera, απορρόφηση. vom primi de la El și această situație pe care a avut-o Sfântul. Da. Cum vedeți Sfinția voastră contextul ăsta? Acum ne întreabă unii și alții, aici la noi vin mai mulți. S-au anunțat retragerea banilor lichizi. A anunțat și Papa și Cancelarul Germaniei, mai mulți, adică aproape la nivel global. Mi se pare. Ανέχεται ακούσει μια κατάσταση που επικρατεί τώρα στον κόσμο ότι έχουν, τέλος πάντων, από ό,τι λέει και ο Πάπας και κάποιος καγκελάρης από την Γερμανία προφανώς, που έχουν ανακοινώσει ότι θα βγάλουν από όλο τον κόσμο το χρήμα, εννοούμε τα μετρητά. Έχετε ακούσει τίποτα, μπορείτε τίποτα να σχολιάσετε, να το πείτε? Το λένε πολλά χρόνια αυτό. Lucrul ăsta, într-adevăr, se discută de mulți ani de zile, nu-i de acum povestea asta. Είναι στο πρόγραμμά τους κάποια στιγμή. E într-adevăr, în planurile pe care le au, e și acest lucru și la un moment dat se va întâmpla și asta cu siguranță. Όπως κάποια στιγμή θα έρθει και ο Αντίχριστος. Cum, bineînțeles, la un moment dat va veni și Anticristul, cum este scris. Deci are legătură cu retragerea banilor și etapa următoare, șantajarea pentru a fi... Ίσως έχει σχέση, λέει αυτό, σαν πρώτο βήμα να βγάλουν τα μετρητά και μετά σε δεύτερο... Βέβαια, ο τελικός του σκοπός είναι να έχουμε ο καθένας ένα τσίπ. Da, cu siguranță. Scopul lor ultim este ca fiecare dintre noi să avem un chip. Και μέσα εκεί να υπάρχουν και τα χρήματά μας και η ταυτότητά μας. Acolo în acel chip să existe totul, și banii noștri, și buletinul nostru, și totul. Să fie chip. Και όποιος δεν υποτάσσεται θα σβήνουν το τσίπ και și θα είσαι ανύπαρκτος. Cine nu se supune lor vor apăsa pe un buton și prin chipul ăla îl vor stinge. Cum să ne rugăm atunci când nu avem putere să ne rugăm, când se instaurează această stare de achedia? Πώς μπορούμε να προσευχηθούμε όταν τέλος πάντων μας πιάνει αυτή η κατάσταση της ακεδείας? Πώς μπορούμε να προσευχηθούμε εκείνη τη στιγμή? Μπορούμε να ψάλλουμε, μπορούμε με το στόμα να πούμε. Am putea să psalmodiem ceva și să încercăm să spunem o rugăciune cu gura. Μπορούμε με δικά μας λόγια που το αισθανόμαστε πιο πολύ. Am putea să spunem și ceva, o rugăciune pe care să o formulăm noi. Να πούμε O rugăciune personală, nu neapărat citită de undeva, ceva simplu spus cu gura. Βλέπεις, όταν αγαπάμε κάποιον, atunci când vedeți dumneavoastră, când iubim pe cineva, απορροφόμαστε από αυτό. Atunci cumva suntem absorbiți de acea persoană. Και είναι σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Și este ca și cum în lume n-ar mai exista absolut nimic decât acea persoană. Έτσι, αν αγαπήσουμε τον Χριστό, în felul acesta și dacă îl iubim pe Dumnezeu, μετά δεν θα έχουμε ούτε ακηδία, ούτε θα μας εμποδίσει κάτι απ' έξω. Apoi nici achedia nu va putea să ne prindă și nici nimic din exterior altceva nu va putea să ne atragă. Este diferență când spunem rugăciunea mai pe lung cu Fiul lui Dumnezeu și când mai pe scurt. Έχει καμία διαφορά αν τη λέμε την ευχή πιο σύντομη, ας πούμε ελέησον με, ή την κάνουμε να την μακρύνουμε λίγο ελέησον με τον αμαρτωλό ή ξέρω εγώ λίγο, αν έχει σημασία πώς τη λέμε, πιο σύντομη, πιο... Όπως μας βοηθάει καλύτερα για να συγκεντρωνόμαστε. E bine să o spunem așa cum ne ajută pe noi mai bine să ne concentrăm asupra ei. Αν σε βοηθάει να πεις περισσότερα λόγια, πες αυτή την ευχή με τα πιο πολλά λόγια. Dacă te ajută să te concentrezi spunând-o cu mai multe cuvinte, atunci spune cu mai multe cuvinte. Αν όμως προχωρήσει κανείς την ευχή όπως εδώ θα μας πει ο Άγιος, dar dacă cineva ajunge la un nivel mai înalt al rugăciunii,
Σιγά σιγά κόβει λέξεις. Cum de fapt ne va spune și mai târziu Sfântul Efrem, va începe să taie încet din cuvinte. Και μπορεί να πεις μόνο Ιησού μου, Χριστέ μου. Și s-ar putea să ajungă să spună doar Iisuse al meu sau Hristoase al meu. Και να έχεις δάκρυα, να έχεις αίσθηση του Θεού, της χάριτος. Doar cu aceste cuvinte imediat să intre într-o stare de har și de lacrimi și așa mai departe. Και στο τέλος να μην θέλεις να πεις καμία λέξη. Și în cele din urmă s-ar putea nici să nu vrei să mai spui absolut niciun cuvânt. Γιατί πλέον είσαι ένα με το Θεό. Pentru că ai reușit să devii una cu Dumnezeu. Este bine să ne rugăm cu rugăciunile pe respirație sau pe bătăile inimii, cum de altfel scrie și în cartea Pelerinul Rus. Πως είναι καλά να προσευχηθούμε έτσι όπως λένε και στο βιβλίο αυτό τον Ρώσο προσκυνητή, πώς το λένε τέλος πάντων και εκεί, περιπέτειες ενός προσκυνητού, ναι. Εκεί λέει ότι να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε την αναπνοή ή διάφορες μεθόδους τέλος πάντων, μήπως με το σκαπουδάκι ή οτιδήποτε αυτά τα εξωτερικά είναι καλά, να τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς ή όχι. Οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, Părinții contemporani, Sfântul Porfirie și Sfântul Paisie și alții, έλεγαν να τη λέμε απλά, ei ne învățau să spunem rugăciunea simplu, χωρίς κάποιες τεχνικές. fără prea multe tehnici deosebite. Αν κάποιος βοηθιέται με ευλογία του γεροντά του, μπορεί να κάνει. Dacă cineva într-adevăr îl ajută lucrurile astea, dar neapărat să aibă binecuvântarea Κάποιο Părintelui Stareț, συνδυασμό με την αναπνοή. atunci ar putea să facă o combinație cu respirația sau, nu știu, dar cu binecuvântare. Ή να έχει το σκαμνάκι. Sau să aibă scăunelul sau ce știu, Αλλά lucrurile astea ajutătoare. δεν είναι θέμα τεχνικής. Dar sub nicio formă n-are vreo importanță tehnica. Είναι θέμα αγάπης. Να αγαπήσουμε τον Este Χριστό. vorba despre dragoste, să-L iubim pe Dumnezeu. Και ο Θεός δεν εκβιάζεται, δεν αναγκάζεται να κατέβει, να έρθει σε εμάς Și Dumnezeu nu poate nimeni să-L oblige să coboare către noi με κάποιες τεχνικές. prin tehnicile noastre, scăunări, respirație și așa mai departe. Θα έρθει όταν εκείνος θέλει. Și El va cobora atunci când știe El că trebuie să coboare. Εμείς απλά να του μιλάμε, να τον παρακαλούμε Noi doar simplu să-i vorbim și să-L rugăm και να τον περιμένουμε. și să-L așteptăm, bineînțeles. Care ar fi poziția de discernământ față de unii ierarhi care și ei, la rândul lor, sigur, poate sunt forțați să meargă pe direcții din asta puțin mai depărtate de Sfinții Părinți, adică se duc la catolici, se vaccinează, se îmbrățișează Duhul ăsta sau direcția asta lumească. Să nu cădem nici într-o extremă, nici așa, adică nici să ne acapareze să mergem pe linia lor, nici să... Cum... Ποια θα έπρεπε να είναι η διάκριση, ας πούμε, τι θα έπρεπε ή μάλλον τι στάση να έχουμε εμείς απέναντι στους ιεράρχες, στους επισκόπους, ξέρω εγώ γενικά, που έχουν μια συμπεριφορά, ας πούμε, έχουν μια στάση κάπως λίγο περίεργη, ας πούμε, ότι μπορούν να πάνε και στους παπικούς ή μπορεί να έχουν εμβολιαστεί ή οτιδήποτε κάπως, καταλαβαίνετε κάπως το νόημα. Ούτε να τους ακολουθήσουμε, αλλά ούτε να πάμε στην άλλη, ας πούμε, άκρη. Ποια θα μπορούσε να είναι η διάκριση σε αυτό το... Όπου είναι αυτοί, να μην πηγαίνουμε εμείς. Spus simplu, unde să duc ei, să nu mergem noi. Δεν θα κάνουμε υπακοή σε αυτό. Αν μας πούνε με το ζόρι να εμβολιαστούμε. Γιατί εγώ το είχα πάρει, μου λέει να μείνεις εδώ, πρέπει να εμβολιαστείς. Φυσικά δεν θα κάνουμε υπακοή, γιατί το εμβόλιο είναι συμμετοχή σε φόνους, σε εκτρώσεις εμβρίων. Όλα τα εμβόλια έχουν φτιαχτεί με φόνους εμβρίων. Άρα γινόμαστε συνένοχοι εκτρώσεων. Είναι αμαρτία. Așa ți-am întrebat în cazul în care facem ascult de la vaccin sau nu. Bine. Da, asta s-a mai discutat. Mai
Mai vrea cineva să întrebe? Da. Ce facem când vedem ne deranjează invidia fratelui? Ναι, πώς τι να κάνουμε όταν έχουμε φτώνα. Όταν μας πειράζει μάλλον ο φτώνος του αδελφού. Μάλλον έτσι είναι πιο σωστή η εκτύπωση. Όταν μας βλέπουμε το φτώνο του αδελφού, întrebarea este când noi avem impresia că vedem că fratele e invidios pe mine. Da, fratele e invidios către tine, nu tu ești invidios pe el. Ναι, ναι, όχι, αυτό που είπαμε, ότι έχουμε την εντύπωση ότι ο αδελφός μας φτωνεί. Πώς να αντιδράσουμε. Να προσπαθούμε να μην μας βλέπει. Să încercăm în primă fază să nu ne vadă dacă asta îl deranjează pe el. Να μην τον ερεθίζουμε. Să nu-i dăm motiv să ne vadă dacă asta îl zmintește. Să nu-i dăm motiv de zminteală. Ό,τι καλό κάνουμε που μπορεί να τον ερεθίσει, να το κάνουμε κρυφά, να μην μας βλέπει. Ce bine facem care știm că îl poate zminti, să nu facem de față cu el, ca să nu se zmintească. Όσο είναι δυνατό. Pe cât e posibil. Και φυσικά να κάνουμε προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσει. Și bineînțeles să ne rugăm pentru el ca să-l ajute Dumnezeu să treacă peste această neputință. Că vedem de multe ori că orice faci poate e fratele invidios pe mine. Eu nu pot să fac mare lucru că e invidios. Că eu de ce citesc așa sau ce fac altfel și nu pot să fac mare lucru că e invidios pe mine. Asta mă refer. Ναι, αυτό ότι ό,τι και να κάνω, είτε διαβάζω είτε έτσι, ο απέναντί μου με φτωνεί. Αλλά σχεδόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί σε όλα με φτωνεί. Εάν είναι πολύ, ας πούμε, μεγάλη ανάγκη, μπορεί και να χωρίσουμε. Αν dacă e chiar așa de mare nevoie, am putea până și la să ne despărțim pentru un timp, așa, dacă e chiar așa de mare nevoie. Είχαμε διαβάσει μια περίπτωση στο βίο ενός Αγίου. Undeva în viața unui sfânt este un caz που ο ίδιος ο γέροντας έναν υποτακτικότητα τον είπε να πάει να φύγει, να πάει κάπου αλλού για να γλιτώσει από το φθόνο ενός άλλου. A fost și cazul ăsta când un stareț a spus uneia dintre ucenici să se mute în altă parte, exact din motivul ăsta, să evite o zminteală cu un al doilea frate care se zmintea din pricina primului. Μην ξεχνάμε ότι ο φθόνος φτάνει στο φόνο. Să nu uităm că din această stare se poate ajunge până la crimă. Όπως Cain και Άβελ. Când de fapt asta s-a întâmplat și în cazul lui Abel, dacă ne aducem aminte. Από αγάπη απομακρυνόμαστε. Din dragoste față de acest frate ne îndepărtăm din acel caz. Spuneați la un moment dat că rugăciunea poate fi ca un al doilea botez. Κάποτε είπατε προηγουμένως ότι η προσευχή θα μπορούσε να είναι σαν δεύτερο βάπτισμα. Și ne rugăm la Dumnezeu ca să ne ierte anumite greșeli, anumite păcate pe care le-am făcut. Cum ne putem da seama când Dumnezeu ne-a iertat de greșelile pe care le-am făcut? Και προσευχόμαστε εμείς στο Θεό για να μας σβήσει κάποιες αμαρτίες που έχουμε προφανώς κάνει κάποτε. Άρα υπάρχει τρόπος να μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας συγχώρησε. Φυσικά αυτό δεν αναιρεί την εξομολόγηση. Bineînțeles, rugăciunea trebuie să înțelegem că nu anulează spovedania. Οφείλουμε να εξομολογούμαστε κάθε αμαρτία που datori să ne spovedim, să spovedim orice păcat facem în viața noastră. Ένα σημάδι ότι έχουμε συγχωρηθεί un semn că ne-au fost iertate păcatele ar putea fi είναι όταν έχουμε μισήσει με όλη μας την καρδιά την αμαρτία. Este atunci când am urât din toată inima noastră păcatul. Τη συγκεκριμένη αμαρτία. Păcatul pe care înainte îl făcea. Που κάνουμε. Cum se tămăduiește puținătatea sufletului și se dobândește curajul duhovnicesc? Πώς θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε, μάλλον στην πρώτη φάση
να γλιτώσουμε από πώς να το πούμε τώρα αυτό, από την αδυναμία της ψυχής, ας το πούμε έτσι, δεν μου έρχεται τώρα λέξη σωστή, και να αποκτήσουμε ανδρεία. Από το αντίθετο της ανδρείας, ποιο είναι? Δειλία. Την δειλία. Πώς θα μπορούσαμε να διώξουμε την δειλία και να αποκτήσουμε την ανδρεία? Μας λένε οι Άγιοι ότι 2 είναι τα αίτια της δειλίας. Sfinții ne spun că 2 sunt motivele lașității duhovnicești, am putea să spunem. Ολιγοπιστία Puțina credință και ανθρωπαρέσκεια, καινοδοξία. și slavă deșartă, slava pe care o căutăm de la oameni. Οπότε θα πρέπει να πολεμήσουμε αυτά τα 2 πάθη. Așadar, ar trebui să ne luptăm cu aceste 2 patimi. Να αποκτήσουμε πίστη, Să dobândim credință, δηλαδή εμπιστοσύνη στο Θεό, așadar încredere în Dumnezeu, στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του în Θεού, pronia dumnezeiască, încredere în dragostea dumnezeiască, ότι ο παντοδύναμος Θεός μας αγαπάει άπειρα και μας σκεπάζει, cum că atotputernicul Dumnezeu ne acoperă continuu και επομένως δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. și așadar, când am ajuns în starea aceasta, nu ne mai poate fi frică de nimic. Και δεύτερον, να πολεμήσουμε την ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους. Și pe planul 2, să ne luptăm cu slava deșartă, cu acea slavă pe care o dorim de la oameni, Η οποία μας κάνει να δειλιάζουμε σκεπτόμενοι αυτό που θα κάνω θα αρέσει. care ne face de fapt să devenim lași, gândindu-ne că ceea ce fac eu acum oare place oamenilor sau nu place. Θα με αγαπάει μετά, μήπως θα τον ερεθίσω, μήπως... Mă va iubi celălalt dacă fac lucrul acesta sau îl voi sminti dacă fac lucrul acesta. Căutăm tot timpul și ne întrebăm ce vor spune ceilalți despre noi în orice facem. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε προσεκτικοί, Asta nu înseamnă că nu vom fi atenți în ceea ce facem, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να αρέσουμε στους ανθρώπους. dar nici nu trebuie să facem tot ceea ce facem ca să fim pe plac oamenilor sau Για να κάνουμε τους ανθρώπους να μας αγαπάνε, να μας αποδέχονται. ca să-i facem pe oameni să ne iubească sau să ne accepte așa cum suntem. Αυτό είναι πάθος, Asta e είναι o patimă. αρρώστια, είναι η καινοδοξία. Este o boală care se numește slavă deșartă. Και αυτό μας κάνει δειλούς. Și asta ne face, într-adevăr, slabi și Ο άνθρωπος που νοιάζεται μόνο για το αν αρέσει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους, omul care singurul lucru care și-l dorește este, și se gândește este cum să-i placă lui Dumnezeu și nu oamenilor, είναι γενναίος, είναι ανδρείος. ăsta e un om, este un bărbat adevărat, este un om curajos. Και αν χρειαστεί μπορεί να τα βάλει και με όλο τον κόσμο. Și dacă e nevoie, poate să se pune contra și cu lumea întreagă, Όταν όλος ο κόσμος είναι εναντίον του Θεού. când toată lumea este împotriva lui Dumnezeu. Da, astea e un lucru foarte delicat, că pe parte trebuie să odihnim și pentru mine e greu de înțeles pe oameni să fim așa, oarecum așa, dar pe parte trebuie totuși să ținem mai mult la ce îi place la Dumnezeu, ce ne învață Sfinții. Αυτό είναι Să le separăm. λίγο δύσκολο αυτό που είπατε τώρα, γιατί από τη μία προσπαθούμε να αναπαύσουμε τον συνάνθρωπό μας, απ' την άλλη όμως θα δούμε τι αναπαύει και τον Θεό, ας πούμε, πώς θα βρούμε τη διάκριση τώρα εδώ. Total. Αν αγαπάμε αληθινά τον αδερφό μας, Dacă iubim cu adevărat pe fratele nostru, θα του πούμε και το λάθος του. îi vom spune și greșeala pe care o face Και θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε. și vom încerca să-l și corectăm. Δεν θα σιωπήσουμε Nu vom tăcea για να του αρέσουμε ca să-i fim pe plac και να μην τον și să στενοχωρήσουμε. nu-l întristăm. Τότε δεν έχουμε αγάπη. Atunci nu avem dragoste. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αγαπάμε τον Θεό πάνω από τον αδερφό Dar μας. ca să facem acest lucru, înainte de toate trebuie să îl iubim pe Dumnezeu. Ή μάλλον να αγαπάμε τον αδερφό μας εξαιτίας του ότι αγαπάμε τον Θεό. Sau, dacă o spunem cu alte cuvinte, să-l iubim pe fratele nostru din pricina faptului că l-am iubit mai întâi pe Dumnezeu. Οπότε ό,τι κάνουμε στον αδερφό μας θα το κάνουμε εμπνεόμενοι από την αγάπη στο Χριστό. Așadar, în momentul în care noi mergem să corectăm pe fratele nostru, vom fi împinși de fapt de către dragostea dumnezeiască să o facem. Και τότε αληθινά θα τον αναπαύσουμε Și atunci, cu adevărat, îl vom odihni pe frate, όταν θα τον βοηθήσουμε να βρει το δρόμο για τον Θεό. când îl vom ajuta pe fratele nostru să găsească drumul către Dumnezeu. Γιατί η αληθινή ανάπαυση στον άνθρωπο είναι να βρει το Θεό, να ενωθεί με το Θεό. Pentru că adevărata odihnă care
vine în om este cea care vine din faptul că l-a găsit pe Dumnezeu. Και όχι να έχει κάποιους γύρω του που να του λένε καλά λόγια. Și nu vine din faptul că în jurul lui există oameni care îi spun cuvinte frumoase. Ή επένους ή μπράβο και Sau πόσο καλός laude, είσαι. sau îl slăvesc, sau așa mai departe. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που γίνεται σήμερα στην αγωγή των παιδιών. Asta de fapt este și mare greșeală care se face azi în educația care este dată copiilor. Που λένε στους δασκάλους να λένε μπράβο στα παιδιά συνέχεια. Cum părinții spun profesorilor să le spună bravo continuu copiilor. Αντί να βοηθούν τα παιδιά να βρουν το Θεό. În loc să-i ajute pe copii să-L găsească pe Dumnezeu. Οπότε θα βρούνε και την αληθινή ανάπαυση. Și, bineînțeles, găsindu-L pe Dumnezeu să găsească și o odihnă adevărată. Δόξα τω Θεώ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σούσον ημών. Amin. Αυτός μας